Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian baki arngut ki kena samla ki ko bampar tha ha ko wei kedukan kalami kan sang ke jingya huri hura hadu uput belajan kul marsnong hapdeng ki nong shong snong ka ampreng bar ka amdu bigat ki baha bapo ka right amjong jong ribhoi district kat kum ka thamai kubor bala yoklum long bakani ki jingja kala ja ka jan mit sngi ublai arpo pratrik naitung arjar khat khandai latip kerteng ya kini ki arngut ki samla kum nibul lemput na ka snong ampreng bar umithun kramsa na ka snong amdu bigat ki balai kop bamparata hakawai kedukan kabadon ha amdu bigat nrai hadian kate ke jing kop kalami ru ka huri hura padang kini ki arngut ki samla bar ka jing klumar kelanang he puk hado balami ki pajba kasnong ampreng bat kasnong amdu bigat hakate hi kasngi u MLA kamahati u ba dasakhet bhala mare baru ba Charles Marngar MDC kamahati constituency kilalek syaka siang police outpost nagabantaban penyesuk padang ki arliang mamla bakimdai ban penmi kano ke jingya huri hura kabaktai ke songsuk songsan jong ki pajba kate gathan khamtam bakadairu kasnong khaput nrei bakin penne ke songsuk songsan ban light kano ke jing huri hura hadin haput nagabantaban tem ya kani ke jingya kaja nakaliang ki bor pulit ka Ribhoi district kila punjur या गजिंग पहरा बट फा पुलिस शुशु शकते के स्नोंग बडोन गजिंग या कजा हर घर में हर कम्युनिटी में लड़ाई तो होता है हम ये बात मानता है खास करके जब थोड़ा दारू पिएगा या ये करेगा वो करेगा लड़ाई होता रहता है हर जगह में लेकिन अभी ये केस ऐसा क्यों हो गया है कि बाहर से लोग आया वो भी बंदूक लेके ऐसा बोला गया है हम तो इधर था नहीं हमको कुछ नहीं पता है क्या है लेकिन FIR में ये बोला गया है इंचार्ज भी ये बताया है और इन लोगों ने ये भी बताया है कि बाहर से लोग आया है बंदूक लेके ये केस इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया इसलिए थोड़ा डिटेल हो गया क्योंकि बाहर का लोग आया और वो बंदूक लेके आया है और ये लोग हमको फोन किया और ये तो मेरा फर्ज बनता है कि हम इसका हेल्प करेगा हम क्या कर सकते हैं हेल्प क्या किया हम SP को फोन किया खानापाड़ा इंचार्ज को फोन किया जब हम लोग उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया तो वो लोग भी ये काम को थोड़ा सीरियसली लिया आज या कल में ये लोग सीधा अगर हेड ऑफिस में भी चले जाएंगे ये केस मेरे हिसाब से ठीक है तो अभी सिर्फ ये बात है आप हमको बताओ ये जो लोग आया बंदूक लेके ये लोग कौन थे तो आर्मी लोग हैं अगर आर्मी लोग हैं तो आपको नाम देना पड़ेगा उनका कोर्ट मार्शल होगा लेकिन हम बताएंगे हम दुष्कुपुन क्या था वो लेके आया नहीं जो भी है मतलब जो भी है ना ये केस इसलिए आपका लड़ाई झगड़ा में तो ये इधर भी खत्म हो जाएगा इधर क्या गांव में भी खत्म हो सकता है हम मानता है उनका भी गलती है ये जो 15-20 आदमी लेके आया है उनका भी गलती है हम ये नहीं बोलता है कि उनका गलती नहीं है लड़ाई मारपीट होता रहता है हर जगह में लेकिन ऐसा आदमी ले जाना गांव में जाना घर से निकाल के मारना ये सब गलत है हम जॉब मैंने पहला और घटना करके चला गया तो उसका पीछे तो फैमिली दुकान बोला बोट के बैठा है हम लोग तो हम मालूम नहीं पहला घटना तो मालूम नहीं तो हमारा लड़का 2-3 है तो उसका दुकान वो होटल है तो उस टाइम में हम आके घर से आके देखा है तो गाला गाली कर रहा है वो आदमी मिथुन तो गाला गाली कर रहा कुछ नहीं बोला उसको बाद में थोड़ा बाद में वो घर में मिथुन सागरा वो लेके गया उसको लेके गया घर में ले जाने का बाद वो लोग का बस्ती से 20-25 आदमी आके पूरा हमारा पीछा लग गया दुकान में तो एक लड़का को ट्रांस के दुकान से निकाल के पूरा मारा है तो हमारा और एक लड़का है ये माना करने के लिए उसको भी मारा है फिर हम माना करने के लिए हमको भी इधर में बख्शीश मारा इधर में लाठी मारा है तो क्या करो उपाय कोई आदमी तो माना करने का आदमी नहीं है वो लोग बस्ती 20-25 आदमी आए हम 3-4 आदमी क्या करेगा तो उपाय नहीं क्या करेगा पर तो जान तो बसाना पड़ेगा तो हमारा दूसको हम फोन किया जागरूक में दूसरा इधर थाना में फोन किया फोन नहीं लगता नेटवर्क नहीं है तो दूसको फोन किया हमारा नाम तो बसाना पड़ेगा दूसको फोन किया वो किया आदमी 4-5 आदमी आर्मी लेके आया तो आने से वो तो आर्मी लोग को किसी को नहीं मारा हमको यह पूछा ऐसे हमारा दुकान में ऐसे बोल दिया मारा दिया वो लोग मारा दिया करके मार दिया kita diberi doka amprai. Kaba hangi pada hui FIR katok ba siok ta. Itu ni u sarkar u khot i beliau na sam ban pandira.
Film penting tip udah ni. Udah dia bawa dia ramai. Kalau dia am seperti itu. Kata kalau dia ngapa no itu ini berapa sih baik apa ya? Entah sih ni. Kayak baca lingkong kasdan ni ngapa mesti. Malu bertak tisba nam tak ini dah. Apa air ni. Biar. Udah tahu kita udah komplit mempertahankan. Mempertahankan ni. Pulau Bangla ini tahu uang malah asas ini. Kami pernah memang macam. Coy dah, di bam mana bersama kerja. Kini kenyat, kami nak tension dia habis pun solusi ni bermain kena di dalam mana. Ikut kita parti berang suluan di posa. Kita tension mana? Mungkin fikir sendiri. Nah, Kita habis. Dan aku buat bapin nak kalian tu film tak ada pelai macam ni. Mantan ni keren wan kenyat kata ni jumpa lagi macam tu. Betul. Dan tu kalau casual bahagian komunikasi lah boleh jadi apa tu. Kalau casual bah. Tapi ni dia jumpa aku in charge. Tapi orang bagi ngarung orang ni bantu tay. Kajing he jong kani kajing kelumar haba mau kidon katu kani ngut ki nak snong ki le ya shot edat sagawai pat snong. Te kadon pat rong sagawai pat kes ke bagini sia ki badai shadat se seliang ki wanra ki bro na bargain. Ki wanra ki bro na bar ya ki ba don arms ki don animation. Te dena kata daw bor arngut ngi haban ni wahne bani penbait. Te kat kum ke jingi penbait mentang singi lol ke jing don iba ding do ko min charge ko ni outpost ni pom siang. Te ngila penbait banginya compromise wa mentah. Mo bat lengkerkat bat ka warning ka bakam na ka pentaboro artli la tili kini snok na maganum jasho kum kani ka jingjia la syahadin habut dan rei halor pat kani ka jing wan kini ki bru ki bana asam na bar ban wan tukalar ya ka kam snok kam thawang ni te ya kani pat tingidang ya budit pat da ka we pat kerukom namar ba boro armut hi nganut banong ka jing tumu jong ngi ka dei ban kumno bangin le bakan lat kum kita ka jing hurara khamtam lada involve ki bro ki bana bar ki badon ya kita ki arms and animation tengi kum ki nomi khamat ngidon kata ka jing song septing ni ki bro le jong jong isene mo te deina kata ka daw tengi la ya persangkat bala banyak compromise na kalian tegi wai ki parti ro ki la ya honi banyak compromise na kalian kini ki bro na gawai par kani ka parti ro ki la ya honi ban compromise tengi nya pet pai mata khmat ngi nya kumno kan te ka warning ro mata sin na kalian ka outpost ka la ai ka warning ka wala bakam Korin namar kani ke dem der kesin ke bankong ke bajia ke kani ke shoidat mo ke se long himan suaro sisen arsen ke la jia kani ke jing shoidat tangba kam jupoi rahadu kani ke put bagin wan ki bru ke bara suloi nabar pade te ya kani ke jing wan ki bru nabar kani ke de kamlong sensitif te ngin sawan ngera ya kapat syakmat saprang segi high command bagin ya perkat kumno kai naga benta ke safety ke jing suk jing san jong kini ki pai ki besong sakani ke than Kum ke jing itu ki ong ki sipai mana sabar sangut sangun ki badan bagi tiar kita di haduk mentang ngimpat tip pat deh ngimpat lap ye gijing sya atau kita kisipai ide jong ka asamnya ni gide gile no rum tip ngimha ban tip gijing sya tika e banga dengan don ban berpauna kaliang jong aku MDC ubangi haban bat ye khendau ka siap gerti ke dustur go jongi ban pek kani ka hab ka sidul area jong ka Khasi Autonomous District Council tina kaliang ga jonga ngayu i bagani ga jingjam da ka singi ka pen kendip ban riu bat ngahaban tip benya ya kar kumman song snong ke jongki kum mangatip anda kalong ba kini gi bro ge badon hang ni kim don kot keslag ba biang ro kim don gi bat sedikit kim don gi kot gi slag gi ba biang dese gila bandon ke tu ne hendring nak liang gi bubun kim don bat kum mangitip imat kini gi bro gi won song ni kide gi bo suan song tham terdekat banang mi isi kini gi de kam ge bat mai nam ta jonga namar ba ngadang sujob shen kum MDC ngam pat datip bahai ke tenrai tenamar kata mata ke singi sasipangan gi gendu ikini ban keli ban tokit ha But hadin bang latip bahai kene ni haban ni kren ni gibor ge sejrong ru district council ngidan no MLA ban ni kren ni high command ban ke state government ge jongi kenang ban ya dai ki bro ge jong ni baladang ilap hiba ke jing wan song wan sa jong ki ni kalong ke bebean kemun na kaliang ge jonga kum munong mi khmat jong ni ge deng ke dong ke than ni haban sim dak bateng bat ban ya chkhmat kata ke dei ka ke jing i ge jonga ba ke jing kwa ge jonga kum munong mi khmat bat kum molong mentah hing ya iba ke don ke jing song sia kedon gejing song sir borok sikat taru kila don gejing ikan at ke banapok napok ke mangingim tep ke bagi kompromis tang apok snong pok tahu jongki dan rei gani gejing poi mentah ke sen ke mentah hangdu hang ni kapan kendit menrewengi ban nak liang jonga ngadon gejing kip bang sim khia ke kam nak ke mentah baniada ke nong song snong ke bi ke jongi kini ke besong ni ke gi try jong karai
try jong garai lempoi, ki try jong garai mayong, ki try jong garai makedok, ki try jong garai sakra. Te namar kata ki don gahau. Ndai kumbi I mentang ni mentan sipang ru ni siau yu pendek la kaliang jong ni. Jong kini ngam tip ki dei ki jai ben riu yu. Kini kim nang ban kerang dalung. Ki don la ka jong kar kum keren ka jong ki, kar kum im ka jong ki. Tenrei kum ba ka pau mentangi iba kini ki sedang ban pelibor mencem senem kat kum ka jeng tip kalong ba ki don tang kendiat ka jeng don breu ka jong ki tenrei kadang mi ki senem ki nang bon ka jeng don breu ka jong ki. Tenamar kata ka ni ka jeng ap ya kalau wei ka pateng ka bansawan ki kun ki ti ka jong ki. Bat nakaliang ka jong akum MDC ngai tu ok ipi ngam hun bat ngan sim ya ka sinjam nang nei sakmat bat ngin budin ya ka jeng le ka jong ki kinong yalam ke jongi mensual se ke jeng ai jaka putar ngin budin ya kata kano burkam pala dakam biang ni hapan sim dak patnge ikne